paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanen nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Manungay da ito ilakla ko mabistida, Maray. 5 gasot laeng deta, Maray. Nagnginamot tay. Nalakakit di daytan kita umaw, nagpintas titila na. Sabong-sabungan pa'y itinalabaga. Ay, bagay mo dayta, Maray. Wan ngam nagnginamot. Oho, oray sa dino ti papanam. Awan ti masarakam akasta kapintas abistida. Original dayta, Maray. Naggapuan na aya. Ang utim ngamin Nan. Anya mo da ito'y. Agat Bombay, mate. Kaslatay Bombay. Anak kautangak. Nabanglaw. Ay, wun Maray. Impaw itjay ka anakak day tangag trabaho itjay sauday. Ay, iso mo ilagaya makastiti angot na Ngay, anya, ala umuna. Nangina nga rod unay. Sige, tapno awan makunkunam, tag kumari tamay. Patawaran ka. Kasta Mala, itid ko kang kan iti 499.95. Anya? Oh, nagdakkel jay discount mo. 5%! Na Kwarag! Aw, apay na nato yan. Saan kan nga aglugan dita tricycle mo? Ta sa anak nga agpaitulod kan ka. Ha? Ay, kung nakno si ka kumatibuy naman, apa sa heroes ka, oh. Umay kalakwan. Itian niya. Makitam dita. Ha? Sapatos na ita, Wun, original. Uy, umanay sa kanya ka. Mala, ipadas mo Uy, umanay na. Kukuha ko na. Gatangam Ha? Manungay day tawi. 5,000. Yay! Nagnina matay. Si kamot, original nga raw. Naggapu iji abroad. Isayam mo ta. Nagnina mo ti 5,000. Sige, hulugan mo. Ha? Manungay ti bayad ko no hulugak. Kada Domingaw, agbayad ka iti 2,000. Maminano a Domingo ngay ngagbayad ak. Sa nga pulo a Domingaw. Ha? Nagadungayain? Kay hulugan nga raw. Di mo samot kayat. Ay, Ala ako. Ay, saan Kursunadak dito sa sapatos. Kastoy ti kayat ko sa sapatos kahit. Anya, mayat ka? Nga hulugam iti sa nga pulo a Domingaw. 1,000. Sige, mayata kaon. Ay, kasta agkin naawatan takwarong. Ay! Maribanan! Mare anapintas! Kumaray! Apay aya, Maray. Umayak man! Nay, nagsaksak do ka magayam. Ay, wan Maray. Awan mo't nga min niinteng nga ibaon ko nga agsak daw. Iso asya akon At dako maumay ko ilako kun ka. Anya day ta? Kita day ito nakasupot nga igam ka. Awan igatang ko, Maray. Oo, anya katawanan. Kita umpay nga min. Anya day ta aya. Daytoy. Nay, deodorant mat. Para kin ni Kapitan. Maminsan na lang ipulagid iday kili-kili na. Saanin anabang say? Ay kat mayat ano kasta? Gatang mo, Mare.
Ay, basta maaramat lakit din inteng. Ay, makaulaw nga minti ang litna kay. Mala, bayadam nga rudag. Adda sa nga gasot ko dito eh. Sa nga gasaw? Katno sa nga ribo na ito'y maray. Nagnginan. Original nga may. Di mo aya makita. Jakmat mabasa tinakasurat. Abroad tinagapuan na. Nangalaam aya. Impawit di ka nakakani Shirley. Malagip ma. Kat no malagip ko ako na iday. Ano makapan ija abroad? Pauitan nak iti lipstick ko kan deodorant. Itad na kaniinteng ti deodorant. Iso daytan. Apay nga ron nga ilakom? Adaya libritan. Na, Ala, bayadam kideng tagawid ako. ay, unay lakit din. Ay, nagkarot ang lit mo inteng. Ay, adda ka dito'y salas. Adda kita'y ijay kusina. Ang maangot kulat ka. Ay na, nakarek-reklamo ka launay. Kinumaki-ang-angot ka lang. Ay, imbagak ngamin kan ka nga inaldaw nga agdigos ka. Malaminak nga ron. Di agi papudot ka iti danom. Malaminak lato. Dayta. Ipulagin mo, di ta kilikili. Nangalaam iti daytay. Inlako ni Marituyang. Ay, nagngina. No saan mula ka sa pulan, jak kumagatangan. Ay, padasik man. Sige. Si kalaangan ti mangusar iti dayta, tamas ka sa pulam. Nagbanglo No agaramat ka iti dayta, masapul nga agdigos kapay. Urasanin. Usarik nga urajak nagdigos. Anya! Ay namaray, nagrang-rang matenday tabistidam. Ay, ginatang ko daytoy kan ni Marituyang. Linakwan na kamat. Kawan, jak kumagatangan ta nagnina. Ang mga po ta magustuak ti kolor na. Nalabaga, maray. Iso ang ginatang ko. Ay, deodorant matin la ako na kanyak. Ay, jak kumagatangan. Hanggang kasapulan ngamin ni Inteng. Iso ngay nala ko na. Nangalaan na nga takadagitoy nga imported nga ilaklako na mare. Impaw it ka no ni Shirley. Ay, jay ka anakan na napintas. Wen. Amok ani Shirley. Kano tinultulungak ide anang iproseso iti papeles na idi nagabroad. Katwan. Kanayon nga umay idi ijay balay. Tamangala iti kasapulan na a dokumentos. Intultulod pa'y da inting kan kwarog ijay ile, idi nagpa-Manila. Aya! Ay, hapay nga rod ngay abinayadan tayo dagiti impawit na. Ay, dayta nga rod ti pagsidda awak, mare. Libre ko mamutin Ay, malagip ko. Idi na udi nga imay ni Shirley dito'y tersenak. Adda imbaga na. Numakapan ka no iji abroad. Saan na tayo aliplipatan? Katpawitan na tayo. Katwan, mare. Naibaga na mo't dayta kanyak ide. Kan malagip ko di imbaga na. Nalabaga abistida ti ipawit na para kanyak. Oray siyak. Adamot malagip ka nga imbaga na kanyak ide. Anya ngay dayta? Apawitan na ka no, iti lipstick ka. Agad, ayan ngay dayta lipstick mo. Diyaka mo Intun sumaruno siguro nga agpawit. Kat siguradaw, librin taon. Aywan anya. Hello? Auntie, ni Shirley daytoy. Ay, si kamot gayam ka anakan. Ay, Kumustaan ka lang, auntie? Iso nga'y mawagan. ay na. No siya, ay kat napintasak lata. Kaanakan. Ay, agpada ta, auntie.
laang dagiti impawid ko para kani kapitan. Para kani ex ko akwarot. Kanjay bestida ni kagawad kwanang. Ay, wang, intid kong kaanakan. Kat! Anyat ko na dangay. Ay, kat siyempre, naragsakan da. Ay na. Imbagam ko mga andan tumanan ipawid ko nga itid mon tumanan. Ay, saus, maragsakan da lakit day kaanakan. Kayat ko nga mintagyaman kadakwada iti kinaimbag da kanyak. Iti adaak pa'y dita, auntie. Ay, katun, balasang kaw. O sige, awagan kan tumanan, auntie. Agsingsing puwet ka dita. Bye! Bye! Ay na. Ay, ipaw ito kanumanin. Yes, at tantuman ilako kon. Ay, anay ko, maray. Ay, anay. Nay, Ay, apay nga apurusam tachan mo, maray. ay, namaray. Kala at asim makait. Nagsakay na. Anyat kinan mo, aya. Awan mag. Ay, Kasanong awan. Adamot ti Brown di taigid tingiwat mau. ay, wan. Ay, nanganak iti chocolate ngayong patulod ni Sherlay. Ay, anay ko ang Di sikaw. kanto mo Ay, nga may nangted. Iso akas ta. Ay. Agsakitan tachan mo. Ay, anay kaw. Ay, nasubra ak sa nga agpay sutinangan. Iso asim makit na dyan kaw. Ay, sapay awan lakok nga agas iti sakit ti tiyan. Ay, namaray ang sikaw ay nagsakitan. Ay, apo. Anay kaw, anay. Ija ospital ti papananta. Ay, abak ni kwarog tay tulod na ta. Anay kaw. Anay, nasakit lang ta. Nasakit lata. Ay na, Nasakit. kwarog, partakam tagpataray. Ay, amin tikin-kinan mo ayan, tuyang. Ay, matayak sa. Anay kaw, Di anay. kag sasaw iti kasta amare. Ay, anay kaw. Kutam nga aputam pa iti sangagasok atawan. Agbiag ka pa'y. Hello? Auntie, imawag ka. Tanadamag ko na ospital ka kano. Ay na, wun balasang kaw. Talong aldaw ko iya ospital. Ala, anya tinapasamag kan ka, auntie? Kinan ko nga may game patulod mo at chocolate. Chocolate? Awan matin patulod ko at chocolate? Dayjay ngay brown anak kagarapawn. Ala! Sana chocolate day dyan, auntie. Sana makan day jay. Anya ngay nga ro dayjay. Body scrub day jay. Ha? Jay us-usaran no agdigaws. Wen, auntie. Ay sus, kunak ano chocolate? Ala, impagtasaan kayo ana sa bidungan. Ay na, katno ininong ko pa'y di gatas. Gatas! Awan matimpawid ko ang gatas. Jay ngay puraw. Ala! Lotion day dyan, auntie. Anya? Pawitan kan tuman na iti tsokolatan kan gatas. Tapno sana tila kan kananyo. Ay na, agyaman ang araw kanakan. Ay imbaglakit na yung tasanak anatay. Mala, thank you nga raw da. Bye. Daawag ka. Sino nga taday tao eh? Saan mo't anak ka punbawk? Ay, song batak man laeng. Hello? Hello, Kwarot. Ha? Sino day tao eh? Di na kun malagip. Ni Shirley daytoy. Jengay, ex mo. Uy, si Kamot Gayam, my beloved ex. Imawagak. Takayat ko agyaman kada kayo iti kanayon apan ng tulong yu kanya antik. Ni antik atuyang. Si kamanan kanugayam din ang itarekin ko na iti ospital. Ay, awan anyaman na, Shirley. Ay, wen gayam. Magustuhan ka di matlaan dyan pawid ko ang sapatos mo. Uwan, Shirley. Inaldaw ngos usarak. Hulhulugak pa'y laang kininana tuyang. Apay nga hulhulugam. Inla ko na kanyak. Bayadak ka no iti maminsa nga pulo a Domingaw. Sagdo 2,000 ti hulog ko iti may sa Domingaw. Ay sus, apay nga inla
na. Kat intad ko dayjay para kan ka. Anya? Amok ngamin anasem kay ti sapatos. Iso pinawitan ka. Barang agsinublianta. No adda baro a sapatos mo. Ha? Ang... Apay ngayon lako kanyak ni Nana Tuyang. Hello! Hello, auntie. Apay nga ngayon lakom di sapatos kan ni Kwarog. Nagkuna. Iso. Inawagak. Ay, kuha nga main. Dagiti nga daduma, auntie. Di para kan ni Kapitan. Inlakom mat. Ay, katuna. Ala, kababa inti inaramid mo, auntie. Ingkarik pa'y dagijay, para kadakwada. Ay, sus, ay ipasensya kan akan-akan. Anya langan nga ti maibagada kanya. Nala, bayam ta saan kun asingiran ida. Isublim ti kwartada, auntie. Ha! Maray, at damanan impawit ni Shirley. Bisti damanin aparakan ka. Ay, awanan ti gatang ko. Libre, Maray. Itad kukin ka. Kan isubli ka, hindi pinagbayad mo idi a 499.95. Ni, apay nga isublem. Un tabilin ni Shirley asan arumbeng apabayadak, Maray. Ha? Ay, kat. Thank you, ano kasta, Mare. Wen Maray, inakmet isubli di kwarta ni Kwarog. Kan kastamot kada maribanang. Kan itad kumutan na ito'y papaitad ni Shirley kada kwada. Ay, Nana Toyang, be honest. Noan niya tibilindakan ka, isuot ni aramidam. No saan aparakan ka, saan mo apabayadan. Tasikamat lang ang tikababain itidayta. Ala, sige. Dito ang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ng labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangat.